Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, she umva. Acha zako bana, ilikuwa prank ni nini bana? Na nakose tukatimutisha. Sio mbwe muhamagare. Ntabwo dusanzwe tuvugana bihuriye. Nani kumena telefone ovyo. Hello vipi yambu cyane. Bantu tabzo kureka. Guys, kuvuga ngo kano kanya nkuko mutona Mutoni na Manza. Ariyo muto Manza nacu umwana namurebye. Guys rero Mutoni nabuze prank amukorera. So mpitamo ko tugiye gukina kagame ntekereza ko kabanezeza, ariko nk'ibisanzwe guys ndabasaba ikintu bita subscribe. Kandi murabona turacyari uzagikengura urugi gake siko nuko rero mbibabwira guys mukande subscribe tuzamuke murebye neza, turacyari hasi kandi ndabizi ko muri abantu bacu, ndabizi neza yuko hewa muri family kubwa, umuryango munini cyane aba Mtomanza. So rero guys Hondo cyase w'abanyamurenge turi umuryango mukuru, ibyo navuga byose whatever you are what's up. None rero tujya gukina ikibanza soza abantu aho niwe wamfatiyeho kumbaraga twagiye. Impamvu mufatiye yakomeje kwepa guys yigira so abanyankore baravuga ngo terembwe tekanere, ubwo ababizi mu muziki bishatse kuvuga ngavuga ingofero se kubera iki vuga ahubwo Imyaka si. Hey guys, what's up everybody? Wherever you are, hi. Yeah, it is what it is, man. I want to call it so guys, wherever you are, want to play a game with my beautiful wife. So we gotta make you feel happy, gotta make you feel fun. So we're going to make the dare, truth or dare. I'm watching you, right? So I gotta say what I'ma say, whatever you are. Wherever you are. Everybody. Guys, wallahi dushaka gukina ka game. Ako ka game rero ndizera ko kakunezeza. Ako ka game dukeneye ikintu bita ifu yonyine, hanyuma arakonje nzokubera umupira mbeho ihaiva. Ntabwo bavuga ngo ufite imbeho turi kumwe, ntabwo bishoboka. Guys, mumeze mutanizere ko mumeze bo aho mherereye hose, ikaze kuri Mtomanza. Ngiye nari mbakumbuye cyongereza ntawe kimwe kiganza ko twagiye nari mbakumbuye cyane nyuma yo kwibaruka. I'm back. Melody timu Mtoni nizere ko muhari. Alright, timu Mtoni manze amaboko hejuru, amaboko mu mifuka, mwarakubiswe mwaratsinzwe mu ngabo za Gisegeti. Mtomanza hano muri hose mumenye ko nako Mtoni team mumenye ko mwatsinzwe.
mbese iryari cyo iyi ni M23 iyi ni Gisegeti. Guys, tumerudi, tulikuwa tumewamiss sana. So mkore subscribe, share, haki mutuzamure. Tunashimira n'abantu bakomeje kutwereka urukundo. By the way, ubungubu kano kanya itorero riruzuye. Bari baratubuze. Abantu 1000 ni kanisa rifatika. Baratubuze sana. Guys, rero abantu mwafashe ya mbere. Abantu 1000 ba mbere mwatweretse urukundo. Mwubahwe ntabwo tuzabatengura. Igihumbi cyagezemo. Twihamaje. Timo manza gusa natwe mu mutoni. Anakuvagemo yatangira n'iki bakoze. Bakoze subscribe. Ubizi guteze. Ni yakoze prank ni yakoze vlog. Message zabo ndaziba. Wambone ko yakora ngo akamfatira nariko byanse mu message. So guys, tumerudi hakuna kurudi nyuma. Bari yambi. Bari bagukumbuye. Abo bashira muri comment nimba ari wabagukumbuye. Sega muri kongenda nikifikia kibazo. ngo umusika wigerereje uye ngo nyokujya kurazana intambara muri gebo yanduza nifu by the way yanduza nifu hanyuma dutangira ibaza no imbere y'abafana we Yesu onyegeje ubundi ngo bwinzu ndagutekera mudage ugira ngo niko bihora toka Tayonza sinzi nta nifi ba by the way. Nta munsi watetse frihe. Natetse ifuse? Natetse igikoma harimo ifu. Barabonye aho igikoma kiri n'ifirari. Nza n'ifu y'igikoma ariyo duhagira nihenze tafadhali. Genda uzane agashwashwa. Uzane agashwashwa mujya mu cumba y'Rwanda ariyo dukoresha. Igikoma maze guhaga igikoma sigaye nk'umvuye kuruka. Kimwe. Guys, rero reka ahaguruke hanyuma azane ifu dutangire game. Haki ya Mungu nilikuwa nimemisi watu wangu. Genda sigare nk'uririmbira. Genda watu wako se. Man, siku umugore hari ukuntu atari serious. Turicaye muri salo, abashitsi barahari. Nushaka wigire derira dabo. Derira deyo. Ukuga dufite abashitsi tubwire ngo hano ngo turi gutya dufite abashitsi bagera 1000 dufite abanyamuryango 1000 batukurikiranye numaraga nje kuzana ifu silete mami silete kweli kwa Mungu silete kabisa angara mai nako genda sheri mari wanje ndagashiriki muto wiyemeje kunsebya imbere ya kamera ibyo wasebeje rwiyereka kandi birashikaho ngo gusomana imbere y'ikanisa ngo n'umugore imbere yaba yiki abantu n'Imana kuramenyera rwiyereka umukozi w'Imana wowe sha ntanugana namenye wavuze n'ukuntu umufana rwiyereka ndamukunda cyane azambare nange mwana azaze konsura abasitari gato bazasura uzi ko twopfa rwiyereka ubwo nyine hano rwiyereka uramukunda cyane azoze kugusura uko twatangiye duseka ariko mba nk'uyu muntu amenye ndi umufana asabwiriza neza sana gasura by the way rwiyereka uri umuntu ni umuntu ukuri urubyiruko uramukunda n'abamama benshi baramukunda ko ndagorora ibintu ukanga ukabicurika abamama bakunda rwiyereka benshi turamukunda rwiyereka rwose nigize ntacyo reka tumuveho jewe harabuze 2 3 biyandike hano bankunda bankunda sindanabona comment y'umumama wendo tubebi duto none tubebi kisabagore ko birwaniye mwora
kubirwane mutu baby n'abagore happy uzavuga ngo umukobwa wese ni umugore ariko umugabo wese si umugabo ngwiki ntumvire se guys tugiye gukina game imeze gutya imeze gute gutya abagore na makoro warankoroze ko uziko numvise ngo akamaro k'umugore kuri iyi si mutumara tubiri akambere no guturisha umugabo iyo yasaze aka kabiri no gusaza umugabo iyo yiturije ukuvuga ngo barasaze Francis akazi kare no kunturisha oya kimwe nuko naba mpora ntuje akazi kawe ari ukunsaza umuntu yabivuze neza cyane yavuze ati neza cyane yandashutse n'ifu ngamaze gakuba ngo mu mama w'abana batatu ngasobanura game gutya game rero ukuntu imeze banza ugenda uza n'ifu ndasiga n'ifu sujuwe kwani siko kwa kichwa yako dreadis ku mutwe wawe toka tukazufanga amasaka n'amasaka n'amwe genda uza n'ifu guys umugore twavuganye tugiye kuzana ifu hanyuma none zino dreadis ku mutwe wawe so saa umuhera mwaza abantu namwe batungure uke no kuvuga ngo ukingoye buke bushoboka wadani no kuvuga ngo agiye kuzana ifu ndi tutangira uteke nzaranye iyo fu mbese nzajya mutegeka ikintu niyanga kugikora ashiremo isura n'ururimi agati ari wowe wishira uko bimeze ikena gusubira mu bitaro ndagatifu nje se sinyiragati ndi ihene hari aho wabonye ihene iri gatifu none wigeze wari umuntu uri gatifu reka induru none tubigenze gutera bisobanura amaso gusa ntabwo nubikamo ururimi amaso gutya n'amazuru n'ururimi serious ntabwo ndabibona sawa ngaho rero genda uzane ifu cyangwa intebe wayiteyeho imizi n'iki kutabahaguruka haguruka umva fata isahani yikura igaramye gutya ushirireho ku gafu gakeya mu rwego rwo gutenguha guys mu rwego rwo gutenguha uretse turava kuri iyi video urabona ese ugiye ugiye kuzana kampu ncenge igaramye muri ara mapuro manini hari ikintu ndateze kuzomenyera buri munsi yunganirije hari utugambo ntinya dusinziriza nkumva ndashaka gukangukayo hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenye ko bizasora mu myaka yanje myinshi nifuza kubana n'ubusa n'uyu hari byinshi byantunguye sinari nzi ko mu myaka yanje nanje nobasha kwitetesha mu Rwanda ngiye kuririmba yes guys ifu yaje rero icara neza igira hirya kunzi girayo bari kutuziga girayo shogiye anze kera tuba nuko rero guys rero cyonze cyo timu manza muri konfana timu ndaresha usomye nde muto muri abo bafana bose usomye nde usomye nde muto bose somye bo sombo ndi hariya cyangwa ndi hano yes twagiye mutoni wanje rero ikintu cya mbere nshaka kugusaba
uhita ugikora byose. Guys, navuze iyi fu nimusaba ikintu atandeteze futusi. Saint Valentin yageze. Saint Valentin izaba muri Korea no muri China, ibyo bice za Australia inyuma. Saint Valentin tuzagera muri Kenya. So kugira ngo utazamusohokana cyangwa umpe gift. Nishika muri Kenya gift yonanira. Gift? None no hasohora itegeko itazagera muri Kenya. Ntabwo ari nje ndaje kumbikwereka kuri mutandao. Reka mvuge gutya. Nimusaba ikintu akanga kugikora. Isura hano mu ifu. Kuri Saint Valentin yandikije inbox. Ko ndabona umugabo turi kumwe adahari. Muzamugize neza. Yemwe ko murabona umugore ari amahoro. Umuntu ne kumusohokana nibeshe mbone comment y'umuntu upima. Inbox kuri phone yawe. Nzoyimena. Bahe nimero. Ile nyibere. 07. Reka tuanze dukine ibyo nimero bizaze nyuma. Birakunda ntibikunda. Kurumva wampaze muri iyi minsi ubutangiye gutanga nimero mutandao. Toka. Bana batatu imyaka 8. Minizi ka kontra kagiye gushira. Asigaye ibi. Nanjye ibi. Twanditse 10. We nande. Nje nawe. Aho twanditse hose ngombwa tuvuge. None ko avuga kontra. Kontra iziza abantu batanditse. Tabiri gisigaye hasigayemo. Sa umwe nanje. Munyuzuriza umwe nzogira gute? Sheke. Achana na mimi. Ese man, ubaje gukina cyangwa ufite pranka zawe ntazi. Onebugoya kubwintama. Sintama simwana y'intama ni Yesu kaba muri munawe. Umva twagiye. Chere nshaka ko guys, tunafite ibintu byinshi. No ya. Wewe ibintu zo guteka ntubiza namwe twe turi kuri kamera. Nimba ubonye guteka amabuye cyangwa imicanga vaho ngaho. Karangiza bazi irimo aho ngaho. Urumva? Urangiza ugenda hasi bagakatira sukuma. Gure n'inyanya. Pagara ntabwo yabishyuye. Nzaba nishyura se ndabona flight njya muri Afrika. Hanyuma rero guys. Arabiguha. Uzana n'imineke 3. Ariko umva shamutwaritse kumbangamira tugakina game. Ndikukubana kubona baye focus nuri yanyine amafaranga. Focus iki kurya niki ducotuma game. Uzi kumana dati. Gupfa nabi. Genda gerishiti genda uteka ibitekeka byose bidateka byose. Aya, ntabyo nsaka. Zorikata. Kandi mwamenye ko tujya sukuma. Guys, rero sukuma se mvaho gira vuba. Kuveho. None kuri kumbangamira. Waretse tukakina game twavuze. Unadahise guys rero nimusaba gukora ikintu kandi so kuvuga nabyanditse birahari kinzamo nicyo musaba cyatwagiye nawe icyansaba nicyo ndabanza urabanza mbanza oya ndabanza ngaho gira vuba ayashari mbanza shaka ko ndirimbira korali k'Imana ka gospel yego agakorali nyine uturimbo two mu ikorali none bavuga agakorali kigaragaza ko nawe tabyize si ngombwa mbimenye ndirimbira indirimbo yo mu ikorali igitero na refure hanyuma ucika inofu n'uririmbi utazi muto usilete mu mambo zako Utaimenye uhite ifungi yari titugorana gira vuba watinze cyangwa winjire mu ifu gira vuba Wina winjire mu rugo rwa
kwa data hanze ni habibi no winjiye. Iyo ni korasi ntabwo ari korari. Nasi savuze ndirimbo. Navuze uzajya uririmba igitero na winjire mu rugo rwa. Iyo ni refrain igitero. Hanze ni habibi no winjiye. Ni refrain igitero. Ni refrain igitero. Naririmbye mani. Ntabwo okay, ntabwo ari byo twavuze. Nanjye ni mu disturbing anubigire bya danger. Kora game ukwivuga. Nganyibutse indirimbo ni wawe. Ngese twararepetanye. Kwenda uko. Uririmba indirimbo ni igitero. Byo mwikorari. Nibutanye. Twararepetanye nge nawe. Gira vuba. Mwe mukora subscribe akira aho yasamye. Ubundi mbereke akantu twikorera. Imba wayibuze unamwe. Oya, nase naririmbye. Buretse kora hayo maboko reka mbenyishiza. Vaho. Nimba uzi ko ntayo. Nanyibutse imwe bazi nyibutse. Uyu muntu twararepetanye ko bitebye. Nase nyemba mwikorari. Ngese nyibamo. Nimba utarayibayemo ahubwo se ubwo uri umunyamurenge. Nta mugore w'umunyamurenge utarabaye mwikorari. Kaba wananiranye kuva kiri uruhinja. Nuko tuzaburire tuwananira ku mugezi. Oya ririmba. Umugezi utunganye w'Imana umugani ku Mana yacu. Koragira ndi ikigoryi igipfu. Tutarahagera. Iyo ndirimbo ni korari. Ciao jinga. Yo mu rusengero. Indirimbo zirimbwa n'abapapa bashaje zo mu bitabo. Nizongewe nzigende wakira. Navuze korari, sinavuze yo muri Okovu, sinavuze mwe zo gushimisha. Nawe kumbangamira njenzi za kera. Mutumba barushireho ifu. Tafadhali. Byakunani. Sawa yakana yibuke. Byakunani. Hariya munga zari ndirimbo. Nawe muhungu. Ko numva muri izi game wihangisha n'abahungu n'abagabo. Abahungu uri muri True Promise Ndakwanze. Ntabwo muzi. Ntabwo na repetanye. Mina boni game watinza aho. Ni izina ry'Imana muto. Icyupa so kwimba. Oya. Reka watinze babije game. Sawa reka sacinga izina nitekibuka. Izina riye. Reka nyireba. Iriye zina. Uri gutinza ibihe mana. Shiramo ifu cyangwa uririmbe tafadhali. Warimbye muri korari wikwigira ngo mwe. Warimbanye. Abo korashaka. Gusohoka nimwasengaga mu rusengero. Pastor Musoka arakuzi muri korari. Ndi umukristo. Izi ndirimbo zose zo mu bitabo byo gushimisha no ntabwo twavuze iz'ibitabo. Za Okovu nizo nzi kurushiza mu makuru. Kuba serious madam. Ntabwo twavuze za Okovu. Nitugara mu za Okovu ziririmbe. Ririmbe yikorari. Gira vuba ngo haye iminota. Rimwe ningeza ku 10 utararirimba turahita dushira ifu. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, nimba ari game reka igiba game. Uri ku mutwe mahanga. Hakose ubundi ni guta umugore w'umunyamurenge w'abana batatu. Ananirwa indirimbo yo muri korari. Musha. Ahubwo roho kubitwa soko menwa ifu. Kandi wakubwira ngo ni indirimbo ya Zucu. Waririmba album yose. Jewe. Shira hano umutwe cyangwa indirimbo za Zucu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anzirekeze. Ntabyo kureka muto byakunaniye igihe cyose nabwo. Manu bika hano tafadhali. Ntusacinga ko mitanzi. Gusacinga nanjye numbaza sinsacinga. Ndaririmba. Ibyo birakureba. Ngusacinga se cyakaza no kuririmba. Man bite byawe. Ndi kukugorera iki? Ndayitahanye kusiga. Bikamisura kugira game igende neza. Nizina Timu Mutoni n'izina ry'Imana bari Timu Mutoni barenze 20 bakoze subscribe. Imana ni nkuru. Icyo cyo Timu Manza. Muba kandi murabizi ko njya najya mbatengo. Arabandi wandi mboya.
nahise mwikora ati navuze igitero na refure nyine ndategereje kumva ko birangira. Gira vuba mama, gira vuba. nabaraganya mama ine y'abandi Komeza yo sinzi mbara igitero cya refure umugisha abandi batamba. isutu Komeza nshaka igitero na refure. isumye Mani mbabara tudapfuza kuko bwemo ntabwo ihagarara. Shiramo isura mani njye niba ndamena mushaka mwe gira vuba mani. zaburi ndirimba siya bene Byakunaniye niba mutima nta niyo ngishaka. Iyo ndirimbo ntayo ngishaka. Iyo ndirimbo ntayo ngishaka. mufite ubuhamya bw'igenge Sinishaka igihe cyakurangira. mani ngira n'ijwi Igihe ibyo birakureba. uzanjyane studio Shirana rero. Shirana Ngashira isura. wangenzeho Shiraho isura nakubyenze isura umuhanda. mufite ubuhamya bw'igendera wafunze amatwi Warambiranye sana. Shira umutwe umanga. ntunkoreho Ndakora ushiremo isura. Mani nimba ari game reka igiba game. ntunkoreho nyine ndayishaka Ndagukoreraho iki? Uyishiremo neza. Apana imiteto. Nuza n'imikino minwa n'amazuru simbibonemo. Sinshobora kubyemera. Sikiwe. Shiraho mani muto. N'izina game ihagarara. Nukuri ihagarara. hagarara Ihagarara nyine. nzamutwe ngewe Shiramo amazuru umutwe wagezemo. Bana amazuru. Umurase. Zana ngo wowe mu maso. ushaka gukora n'imyuzi Dore hano izuru ryawe. Sha abandi rano wese yavuga ngo isura ni amazi yamutoye. ushaka twagiye Mujyahe. yabaye tugerwaho Simbikora nk'uko wabikoze se hari igitangaje. No big deal mama. Don't worry. Don't what? nabikoze ute we siyanze Uri no guhanagura. Uri guhanagura. Reka ko ndareba hari ikibazo se ndahanagura. Aho twagiye. zaburi ndirimba siya bene nimba mutima Ndavuga ngo ubwenge buzujije wese. itubuhamya Yamwivuyemo. apagera urabizi no mu cyumba nagusanga itubuhamya bw'igendera ngiramisheri Ndambwira icyo nkora nyine. gira Mbwira ntarabivamo. ugiye gukora pompaje 10 Pompaje 10. kwicaye ku mugongo Ushaka kunyica se cyangwa ufite gahunda? kwicaye ku mugongo Imwe yo kurabona no ishobora. Imwe yo kurabona no ishobora. Nahise kubyara no kubyibara biratandukanye. birahuye Shigeri. urakora pompaje arankwicaye ku mugongo Ni ukuvuga ngo ababyaye bose bangana nawe. yewe ukora game mureke kunyerera Unyicayeho ntabwo bikunda. Ngenda zikora utanicayeho. game se urategeka cyane je gutegeka nicaye ku mugongo pompaje 10 nguhindi yakunaniye Muri kumva umuntu atarimo agorana. yakunaniye Ngamereza indi. Shatse muziko udashoboye kwikorera taso Nashatse twagiye abagushoboye baza bakwikorera. kikorera Umugore ndi kumva ntazi ibyo. Nashatse umuzigo ntashoboye kwikorera. ndetse nibanze ko nicara ku mugongo Icara hirya wamuzizi igira hirya aho. Gira ntabwo twari twegeranye gusa. kandi Gira mwaza wa muzigo. Siyo bigise umuzigo. Ngaho uvuga vuba vuba. aha guys maze igihe ndwaye amaguru yarabyimbye kubera inda so ndifuza ko muri aka massage gatoya hano ugenda ukanda Cyane icyo kirenge.
ikirenge cya Buda gikura dore ushaka nkigire gute se? Ntandira gutya n'utuvuta. Nta tuvuta dufite hano muri game. Turi hehe tuzane? Hehe turahari wewe ukora amasaha. Genda tuzane nimba udukeneye. Genda tuzane se. Urayikora se? Ndabuzwa n'iki? Game. Ni iki kusa n'ubwiye ku ngamba? Genda ujiyoje. Ngenda amafaranga. Iby'isi mugenzi, yewe iby'isi. Nkore massage. Uziko abantu tuzikoraho massage muri game gute? Uziko Nana mafite massage. Da massage ngo kuguru k'umucayi. Yombi. Bravo. Ay no me sherish. Oya ntiwabi. Ugashobora umutekamutwe ndakuraye. Mama. Gwere muri abahanga. Niyo mpamvu muza muba abarozi murakatu. Wateguye utuvuta twa massage. Apagera ntabwo wabikora pe. Ni game cyane ibyifuzo. Saka muri kubura. Niwe sheri we. Aya. Uko mwande amaguru wabiki. Sawa. Dore kandi ikibazo cyane. Amazi. Gusa njye no kunakugize. We ntiwanze kunkanda. Tubiza uno twaho. Yatiriba abantu bazaririmba nijoro n'iyi bagatumurira. Mbonye ibintu nakoze. Mumanza umwe muzi ishobora kubafana aho muri nigeze uririmba gutesheje ariko abantu nigeze kumva bakoraga challenge kavuga ngo manza damanza birabararira neza nukuntu nge bizi ngaho bivuga manza damanza dashata man ina DBS darabusekera man tabirangi aka mu mihanda Chaje ko nka bene mbyaye bavuze ngo manza ngo ndashaka ngo nimba ari ngo ndashonje ngo fudu mu muceri ngo staki michezo ngo nataka fudu ngo staki michezo yende nzaigaho ngo staki fudu nataka Ivani wowe Ivani ariko mani kimbabaje no kutangiye kugenda kuri erega ni byiza ese bintu banazi buze zikazitangiye kuza iyo ndirimbo bayikuye he ko twahimbanye na Beni cyabavandi tusi cyabavandi aturana bahuje iyo ndirimbo urayizi mugira umwe oya wabyishe siyo iyo ndirimbo twahimbanye na Beni wa chance wowe n'izina ry'Imana iri no muri Zaburi ni mari Serious Beni wa chance twarimbanaga dukora mu murimo w'Imana ahubwo yanze kunyigisha gucuranga bituma turekana Serious ngwerega ni byiza ni by'igikundiro kuba bavandimwe baturana bahuje meze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasizwe mu mutwe wa Aroni agatemba mu bwanwa I swear muzabaze Beni uzabaze Beni wa chance iyo ndirimbo twarayihimbanye Nyagatare mu Mutara respect kuri mwebwe
Urambabaje sana. Kuri wewe wakomeje umuziki naho wavuye. Ninjye ugiye kubaza. Shaka ko vuga ngo ko vuga ngo ko yes ko yaragiye hanze. Ese yagiye muri Amerika? Ayagiye ntabwo nshinzwe kwakubwira. Umva rero maze nkubwira. Shaka ko akakanya kuri iPhone yawe. iPhone 16. Mutoni yagiye kubyara yarataye iPhone. Amaze kubyara mugurira indi mwarabibonye na yarayite. So bafite iPhone 16. Timo Mutoni bazakugurire iPhone 17. Shaka kwamagara. Umugabo wanje aranguriye ngibo bazorenze. None no bivamo. Shaka kwamagara ex wawe gira vuba. Ayiwe. Kabisa umuntu nagutwaye muri gutya. Mugeranya hanyine wa muntu ajya kuvuga ati manza natanjyane ni uzanjyana. Muhamagara gira vuba. Hamagara. Sawa. Hamagara Mutabazi wa Nyamwiza. Ireko Nyamwiza nyenyege. Hamagara Mutabazi arakunyegeza se Nyamujarete. Ahubwo arahamagara. Itaba. Itaba nyine uguhamagara. Masi ni ex. Nyine banza bitabe twumva ari ubone bahamagara. Nitabira amadeni kuri kamera. N'amadeni. Nge nta ex ngira. Toka. Nta ex ngira. N'imbere y'Imana iri mu ijuru. Kuki se ndahira? Ngenda gupagana. Kuki urahira nkande se? Nge nta ex ngira. Niba hari n'yandike comment turebe. Shira. Barazandika. Sindwe. Reba ibintu wansize. Barazandika se ko bazandika. Shiramo ifu mani, shiramo ifu gira ngo. Rani ndere kumpamagara umuntu wo hasi. Gira se. Ese bite byawe? Wewe kuki washaka kunyinika? Niyinitse. Gira vuba. Gira se. Wowe bwimutera muramukanye n'isahani. Wowe niwe ufite mwiza. Nuko navutse ameze. Gira. Ese bite byawe? Shirasi. Ngaha baza. Cyane nanjye usubira uvuge mukore message. Bazagira vuba. Imeze nk'amavuta. Nanjye ngiye kubariza igiciro cyinshi. Bazabaza imyaka bibaza. Yanze mu mutwe wa Aroni gane papa. Isake filme yagiye. Subiza cyangwa igifu. Isake filme yagiye. Abantu bamaze iminsi babyibaza. Yagiye he nyine? Yagiye. Warayiriye byanyenze. Barayihakinze. Bande. Ndabazi se. Kesi cyo gisubizo. Ndabazi. Subiza ndakizi. Umuntu utazaberwa ko. Igifu cyangwa usubiza. Isake filme yagiye. Biki? Isake filme yagiye. Isake barayibazi ariko umunsi wa Noheli barampakinze chano yanjye ndayibura. Kubwira ni bande bahakinze? Ndayihakinze. Nzi nimba rero. Ntabwo maze kwa ndakumenesha amavuta. Yamenesha. Vuga. Kwanza kuvuga. Nashizeho ifu. Nashizeho iki? Ifu. Nose nawe barabatinze kwera. Nashizeho ifu. Kwera kushize mu ifu.
nuko ndakeneye kuvuga byinshi. Twarangiza nje nanjye mbaze. Nshaka yuko ndirimbira unabyina. Wambonyemo umuhanzi. Ndirimbira unabyina akaririmbo. Wambonyemo Boris. Ndashaka kuririmba unabyina. Akarimbo bita confinement. Uririmbe vasi ya musaza wawe. Unayibyina. Musaza nanjye ndirimba bite? Mwamagara umubazi. Confinement, yo shira confinement, muzani yo cinema. Yoni yanjye. Gira vuba utangiye kurambirana. Arya ni mpatu banza. Ni mbonye ubanza muri confinement. Niyo shira confinement, murwani wewe cinema, ni wewe monima. Maria ndiribo narigeze kunarayibagiye. Numva ahubwo vasi yanjye ariyo wamize. Iya ahubwo niyanze uri correct, uri perfect, uri dani yakete ase. Vasi ya musaza we nimbe kunaniye. Nabizana. Shira hano. Numpone. Singukora aho ari kubikore neza. Ngaho girase. Chenanye kunsiga ko nawe wansize bihari. Utangiye. Ku myenda. Wewe wansize. Baby, let me take you down. Take you down. Baby, let me show you love. Show you love. I wanna spend my life with you. Oh no, I wanna be there for you. Cause you my confinement. Ni wowe ushyira confinement. Mu rugo ni wowe munima. Ni wowe cinema. Ariko ndabitoye ba. Ndabitoye. Ni wowe munima. Ngaho mbaza dusoze game. Ni rocket aswe. Gitari cya patera. Swaga zawe my baby girl zirabinkorera tikiti. Iyo utaryaje mu rugo ni binkorera. Nyagasani manirarema uri mwiza ma baby. Uri mwiza ma lelelelele. Kazi ma confinement. Twagiye baza bambwira gira vuba dute dusoza. Wabaje ikibazo nanjye. Uzi ko mu bibazo twabaza nje nta numwe urakora icyo bamubajije. Kwifoto mwa twari tuyikeneye. Kandi yege ntera amaso. Abati iyo uca kugendera amaso n'abana. N'amasenediti. Yo, pole cyane. Nana hamagara X-ray. Ora hamagara X-ray. Narizi nacho ahubwo se ko mfite benshi. Pigia ex wako. Niko na wengi, nipigie mgani? Yaani ziswera vyenye. Una sura mbaya ngalafu una hela. Mimi niko na sura nzuri tena niko na hela. Sinzi gitumye uririmba iyo ndirimbo. Niko na sura nzuri tena niko na hela. Nana lisema sina hela. Pigia ex wako. Uwohe ko mfite benshi. Hamagare utuye Australia. Hamagare utuye mu Buholandi, hamagare utuye Amerika, Canada, uri mu Rwanda cyangwa se hano muri Kenya. Ushaka ukundaga cyane. Nakundaga cyane. Ukundaga cyane. Bose se ko twarangizanyije. Unavuga nakundaga cyane hari wowe. Mbese ndi ex wawe. Ex wanjye reba uburyo sigaye nkubitwa sha. Ex we barantaye dore ahantu nagiye dore sha.
nikunezeze nyine nawe byishimo. Natekezwa ko nakutekezwa, naumia, naumizwa, naumizwa. Suende. Umwende basi. Sumwende. Piga simu basi, piga simu. Nipigie mgani bibi yangu? Wakaranze gakeya. Jede. Ndikumva amajwi y'urukarangwa arenze turi gukoresha. Karanga cyane n'abadukurikiye baze bari. Umva. Kankoresha telefone yawe. Sibyo? Hamagara akoresha telefone yawe. Hari ibirenze se sigemo. Guys, isi gemura. Sanga mama. Ha? Yose simuraburije buriya usigaye imibare ibiri bakandikira ntabwo ari ibyo arahindura shira zisipika cyane amakuru guys, nari muhamagaye. Halo. Hello. Mambo bestie. Sha nimero narayibuze kabisa. Bikoye. Turanaburanye rero. Ahubwo se ntubona ko mpamagaje na nimero yiwe? Ntabwo turi kumwe tuyarasohotse. Bimeze bite se? Oh, amazuri ni gani? Ni nini mbaya? Walai. Leo. Igo. Baada ya uyu munsi. Hebu acha nikuimbie. Tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. She umva. Mumutwe wawe uramwambia telefone yanjye. Zako bana ilikuwa prank ni nini bana? Na nakose tukatuma. Siombye muhamagare. Ntabwo dusanzwe tuvugana bihuriye. Nani kumena telefone ovyo. Moto so ugarukano byari game mama. Gusunyanye kuki. Mu mutwe gute? Arakubaza mu mutara rero ko icyo umuhamagaye. None se wabwe umuhamagare ex. Ndavuga ati reka mpamagara uno muri Kenya ikibazo kiri. Hamagara muri Amerika se basi. Mpamagaye kuzima. Mani ko serious man. Nino turangize game ndagahamagara kuzimu. Ese ubu mwana nabuganye ngo ntaka. Nese ni prank. Iki? Sona ko musanzwe muvugana. Usanzwe tuvugana iki cyo tuvugana n'iki? Ukuntu muri kuvugana bisaba ko musanzwe muvugana. Turavuganira hehe? Tuvuganira hehe? Sipana ni sono ngira. Uba serious na maisha. Nimero nari nyizi mani kuva kera. Hano bwarahiye. Imyaka ingana nimba atarahiye. Imyaka 8.
uracyibuka nimero ya ex yawe mu mutwe uracyamuhamagara mukavuga mugaseka ngo bebe aramuhamagara ngo uzajya uzana mu mikino utari serious. ntunkamere Kuna ujinga sana kabisa. ngo bebe